Maybe that's rhywbeth sy'n band yn oil fi, yw adael yr oil, cyn i'r oil orffen. Hostage fest. Hostage. Helo, croeso i Maes Fi, y fodlediad lle ni'n gofyn i bobl sy'n ymwneud â'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru i greu eu gŵyl cerddoriaeth delfrydol nhw. Fi, Elan Evans, yn cael y fraint o cwmni 2 ddyn special, sy'n ni'n gweud. Helo, Glyn a Ellis o band Mellt. Shmai. Falle gyda ti'n ofyn yn huge Ellis pan nes i weid hwnna. When nes i edrych arno fi, gweud Glyn. Sorry. How's life, guys? Chi'n iawn? Ie, good, diolch yn fawr. Diolch yn cael ni heddi. Ie. Diolch man. Pleser bod ma. Oh. Fi wedi bod yn gwrando ar y vodcast. Ac yn mwynhau? Ie, ac yn mwynhau. Good thing. Mwynhau. Da iawn, na rhoi 5 Ac y vodcast cynta nes i rando ar y Apple podcast thing. Oh, yeah. Nes ti wylio fe? Na, nes i ddim wylio fe. Fi wedi wedi o'r clip sydd wedi bod lan, ond fi heb wylio fe. Na, ti'n teg. Just a listener, not a watcher. Lovely. Sut mae bywyd yn byd mellt ar hyn o bryd? Lot o beth yn digwydd, cerddoriaeth newydd. Ie, cerddoriaeth newydd ar hyn o bryd. EP yn dod mas mis Rhagfyr, fel ti'n gwybod. A fi ddim yn gwybod, come on. Ond, ie, sengl cynta ni, Big Bydd, dath mas fel pythefno, fel mis yn ôl bron nawr. Beth sy'n cadw mewn chi nôl i festivals? Beth yw'r rhai gorau chi? Fi jyst licio bod mewn festivals a stuff, mae'n llwyth o hwyl, a dim da fi fel kids yn rhywbeth eto, so dim rhaid fi meddwl mewn hynna, and still kind of pretend bod fi fel 17. Yeah. Unhinged Ellis. Unhinged Ellis. Ond fi jyst enjoyo, mynd mas weld cerddoriaeth, gweld cerddoriaeth, weld pobl yn chwarae, ti beth i gweld, a ffeind o pobl newydd a stuff. It just felt like gweld llwyth o pobl, ti'n abod yn festivals, a cwrdd o bobl, yfed. Fi'n licio yfed. So. Amser silly. Amser silly. And, Beth yw favourite one ti, Glyn? Is i Tea in the Park un blwyddyn. Twffa? Pryd o'n i'n fel, oedd e'n fel 2014 falle? O'n i'n dal yn rhy ifanc i yfed y pethau fel hynna. Ond nes i weld, just mental pobl fyna, like Rihanna a Snoop Dogg. Dim really music fi'n licio, ond oedd e dal just like, whoa, mae Snoop Dogg lan fyna. Mae fel massive dude yn gwisgo fel costume spliff ar y llwyfan and stuff. Yn pretty funny, ond Green Man probably, yna. So, lleoliad y gŵyl, na ni ddechrau fyna. Ble ma fe? Ydy'n chi mewn dinas? Ydy'n chi mewn cae, tref? I prep am hwn, o'n i wedi gwylio llwyth o, gwylio gyd y podcast fel gwrando, heb gwylio. A oedd un Del Jenks, pan oedd e, like, the kind of fictional lle dde fel... Cantref Gwaelod. Cantref Gwaelod. I'm not like that. Ond mae lle fi yn mishmash o Green Man a End of the Road. Fe rhaid i bod i End of the Road? End of the Road yn clas. Mae fel... Mae fel Green Man yn bach fwy, ond mae da fe fel like forest fyd. A mae hwnna'n really cool. Nes i really joio hwnna amdano fe. A Lleoliad, lle oedd fel y llwyfannau a stuff, oedd yn really good. So nes i really enjoy hwnna, ond fi'n enjoy Green Man fyd. So I'm like, best of both worlds. Ond... mae rai bod afon lle chi gallu mynd i like, beiddo and kind of wash away the sins. Mae fe hwnna, ond mae dal yn y lleoliad lle mae Green Man yn Cyrcawl because mae hwnna'n agos i gatre. Hynna, pan ni'n meddwl amdano fe, it's like what I really want to get home. Mae'r drive nôl ddim mor horrific. Achos ti'n afal awr a fyddai literally yn gwely. Ond un blwyddyn, o'n i'n mynd nôl efo cariad fi Katie Hall. Oedd y tai o fi explode. Literally, like, bang. Yn gyrru nôl? Fi wedi cael flat tire yn y car park unwaith. Oedd hwnna'n awful, nes i just cyrraedd o'n i'n afal. Just aros yn it, just aros eto yn it. Aros noson extra. Lwcus, mae mam a dad fi'n mynd i'r oed. Yn afal, Dad! Aaron came to save me. Glyn, lle mae'n ti? So, o'n i'n trio meddwl am lle mae music yn swnio'n really dda. So, ges i'r syniad o cael oil mewn ogof. Achos mae ogofs yn swnio'n clas. So, nes i wneud bach o research hefyd, a nes i gweld, maen nhw yn wneud wyliau mewn ogofs mewn llefydd arall yn y byd. No way. So, it does exist. Ond does dim byd fel hwn digwydd yma. So, obviously, mae dan ni loads o fel mines a fel...
ogofs a caverns and shit. So o'n i fel, surely there's got to be a suitable lle rhywle i wneud hwn yng Nghymru. So hwnna oedd kind of y syniad. Gwyn ni ddim rhoi podcast ma allan, achos ni'n mynd i actually wneud hwn. Cos fi really eisiau mynd i gwyl mewn ogof. Yeah, Mad. pam ti'n gweud fel, like, mines and stuff, and you're like, that sounds like a recipe for disaster. I know, hwnna be o'n i'n mynd i dweud nesod, health and safety would be an absolute nightmare. Health and safety nightmare. Yeah. Ond falle mae hwn yn byw mewn fantasy world lle mae health and safety ddim yn bodoli. Ddim yn bodoli. Neu mae just popeth yn saff. A mae popeth yn saff, Yeah. mae pawb yn sensible. Pawb yn neis. Um, Pawb yn gredig. Ond bydd rhaid ti cael fel, like, you know, like shoegaze bands and stuff. Ti'n methu cael fel, like, funk band yn ogof. Nightmare. Ni di meddwl am hwnna. Yeah. Definitely. Mae Dan yn llyfr David Byrne, like How Music Works or something, lle oedd yn sôn amdano gyd o fel, like, lleoliadau wahanol, a pam maen nhw fel mae, pam maen nhw'n cael ei adeiladu fel na. A mae'n sôn amdano fel, like, the first sounds or whatever, pan mae pobl fel captivated yn ogofs and stuff. I just can imagine it's fel bod yn swnio'n mad, fel a natural reverb a fath o stuff fel na. Ond obviously, mae'n dibynnu ar y bath o gyddoriad. Nightmare techies efo drums, like. Yeah, bit of a nightmare. Yeah, besides cael very patient technicians mewn am fysa fe. Fi'n licio syniad, though. Ond maen nhw yn neud e, so mae fe yn thing. Like, Just shoegaze festivals. Nice. Lle bysa fe, o ran, ti di meddwl amdano fe? Wel, nes i edrych bach. Ti di ffind o'n ogof. Mae yna potential lle. Wel, ti'n lle maen nhw'n neud fel hyn slate mine nhw Elan ar bwys Betis y Coed. A maen nhw'n neud, yn barod, maen nhw'n neud thing ma lle mae fel loads o fel nets a stuff, a ti'n gallu mynd i redeg o gwmpas. Yeah. A o'n i fel, surely mae hwnna at least as dangerous a neud. Mae'n agos na un fel mae'n trampolines. Mae'n zip world. Yeah, fi credu mae hwnna fel os ti'n mynd tu fewn kind of thing. They've got like the underground experience. Zip in the world. Zip in the world. Quick as zippy. O'n nes i lan fyna efo teulu Emily. Yeah. I think good fun. Is ti sy'n chwairo? I mean, but sy'n ni'n licio fe fod fwy agos i adre, obviously. Fi'n cytuno Yeah. massively gyda pwynt ti am bod yn agos i adre. Ti'n mwyn y sweet spot na lle ti mae'n fel awr a So, hanner. o'n i'n, nawn ni'n mynd i chwilio ogof. Okay, Fi'n cool. siŵr mae'n unexplored ogof rhywle yn fwy agos i adre. Yng Nghymru? Gobeithio, ie. Otherwise. Achos oedd rhieni ti efo rhedeg gŵyl yn Aberystwyth, nag o'n nhw? Ie, Castell Rock. Castell Rock. Classic. Iconic. Yeah. So mae yn y gwaed. Yeah, I mean, Festival organisation. yeah, it did cross my mind bod fi just mynd i neud ddistod y Castell Rock nôl, kind of thing. Let's just say hwnna. Ond maen nhw yn neud gwyl y castell nawr yn Aber, so... Ydyn, maen nhw yn. Lle, hold on, lle beth y pobl yn aros os ti'n mynd ogof? Yn yr ogof? Well, this is where I didn't quite get to falle o ran accommodation. Eto, bys ni'n licio fe fel... Cos o'n i yn gweld lluniau like, exotic llefydd ma, lle oedd nhw'n wneud wyliau mewn ogofs, lle... It's like a bit of a forest neu beth o gwmpas yr ogof. So, bys o hwnna'n amazing. Aros mewn... Fi'n licio'r syniad o bod mewn coedwig kind of thing. So, that ideally, ond I can't guarantee it ar hyn o bryd. Fi'n gwybod. Mae ti'n prynu fel clamps your feet a when ti'n fel bats. Like, upside down, sleeping. Fi'n licio hwnna hefyd, hwnna'n pretty cool. Dyma, hwnna actually... Oh god, what a thought. Yn sôn ymlaen y miwsig yn y gwyliau. Right, Ellis, ti eisiau cychwyn gyda'r gerddoriaeth di? Okay, so, un Saesneg fi was tôn rhwng dau like, ffilm cerddorol. Okay. A fi di dewis yn credu Stop Making Sense gan Talking Heads, ond in this kind of alternate universe ma nhw'r un oedran o nhw pan nhw di ffilm o fe. So mae fel, like... Is that holograms? Yeah. No. You're just... IRL. Fantasy, you know? Achos fi hefyd yn meddwl fel, os wyt ti fel Dewis, ti eisiau, I don't know, Beatles iddyn nhw, like, bys ti gallu, because in this world, maen nhw alive and well. Yeah. So ti eisiau... Talking Heads, Stop Making Sense, full performance. In that era. The whole thing. Okay. David Byrne, dod blaen efo'r the cassette machine, and then, you know, the whole crazy band that I do with. Magic. Yeah, so... Uh-oh. So mae pawb yr un oedran pan nhw'n fel like, cael their hits or whatever, you know? Yeah. So un o'r nosau yw hogi ar Wyddfa.
mean, come on. Like, yeah. come on. Class. Like a few beers deep. Safon yn y bwlch. Yeah, tops off. Yeah. Unhinged. Tops off. Let's go. Box of wine, Yeah. you know, like. Bag of cans, box of wine. Wedyn, mae da fi like this kind of, bach yn kind of similar i fel like The Last Waltz, pobl yn dod ar yn mynd off, ond mae gyd bands wahanol o pam o'n i yn dechrau wneud cerddoriaeth Cymraeg. Oh. So, mae da ni Ysgol Sul, Tymbal, Castro, Yeah. Fig, Kiss. Captain Smith, Nice. a wedyn ni orffen off, stealing from Dull Jenks Racehorses. Oh. / Radio Lux. Ydyn nhw gyd wedyn gorau wneud rhywbeth gyda'i gilydd ar y diwedd, fel fath o soup group? Cneu o Mellt ar y diwedd. Yeah. Ys dim rhaid, Lan i nhw. ond, yeah. Fel pan oedd chi a adwaith o'r eich gilydd yn wneud cyfod datblygu yn Steddfod. Pa'n oedd yna? Steddfod Tregaron? Tregaron, Yeah, Tregaron. Yeah. Again, great place. Great Steddfod. Great Steddfod. Smashing Sedd. Lovely. Syniad da Yeah. da fyna. Os gan ti legend slot? Ti eisiau mynd mewn i legend slot ti nawr? Yeah, so na i mynd trwy just y holl thing cerddoriaeth fi, Okay. os gai. Sit back, relax. So, legend slot, mae da fi dwy. Eden yw un. Nice. Cos, like, Yeah. oedd hwnna'n clas pan nes i wylio nhw Maes Fi. A wedyn, bit of a left field, cos maen nhw yn Saesneg, ond maen nhw o South Wales, Spencer Davis Group. Cool. You know, like, Keep On Running, I'm a man, na, na. Like, Yeah. all those ones. Nice. Yeah. Okay. Mae da nhw fel heaps of massive, Yeah. massive tunes. Fi lyfo bod Yeah, Eden yn vibes. canol hwn i gyd fed. Yeah. Fantastic. Mae nhw'n really lyfo fe. Smashing. A wedyn Secret Set yw Adrian Lenker, cos o'n i'n gutted, o'n i'n siŵr taw hi oedd mynd i fod y Secret Set pan mae Big Thief yn chwarae. Oh, so yn... And Green Green Man, Man, like yeah. 2 years Yeah, ago. yeah. And Porridge Radio oedd e. Ah. No offence to Porridge Radio, and just like, You're not not Adrian my Lenker. thing, and o'n i'n mor siŵr taw. Oh. Wedyn, so pan mae'n nosi, mae popeth yn troi fel like Dance Music Central. A mae Yeah. hynna i fi, a fi'n Yeah. gwybod i Ma' hwnna ddim yn digwydd, Yeah, no, no. it's not happening in our festivals. Dim DJs. Os mae'n mynd i fod dance music, it's going to be like samba, funk, like Northern like soul. cerddoriaeth o gwmpas, sy'n dod o gwmpas y byd, sy'n just like very dancey, Yeah. rather than drum and Electronic. bass, electronic, not having that. A, if it's not that, covers bands. Oh. Like ABBA covers bands, do you know what I mean? fun. Like that kind of stuff. Late at night, pan mae pawb di feddwi, like, Yeah, mae hwnna'n good idea, mae actually. ABBA Yeah. cover set yn mynd i like Yeah. pop off. Ond just covers bands after Yeah. hours kind of thing mewn oil, bys hwnna'n pretty A good. Yeah. mae'n mynd mlaen mae'n fel tan y bore. Yeah. When am I stop o? Glyn. I mean, I haven't got as many as him. Mae hwnna Na, ffain. Right, sim ti- Gwyl ti gymaint yw e. i Ti fi. ddim cael. Yeah, o'n i bach yn tôn, really, cos obviously oedd da fi'r syniad yn neud yr oil mewn ogof. Yeah. So mae loads o bands bys ni moyn mewn oil, ond wedyn o'n i'n meddwl, falle maen nhw ddim necessarily mynd i translato mewn i ogof. Falle bydd e'n rhy swnllid i'r ogof. Oh, God, Ond, can't handle it. O'n i'n eitha siŵr bys ni moyn gweld Cerys Savannah yma ar yna. Not dim hi bys fel big headliner sy'n dod yr enwau falle, ond bys rhaid fi gweld Yeah. Cerys Savannah mewn ogof, bys hwnna jyst yn Special. special. Tearful. Yeah, literally bys ni pobl yn crio. Ie, so ni gyd yn y ffrant y crio. Fledo yn yr ogof. Ie. O, na. End Of Emlyn hefyd, bys ni angen cael End of Emlyn, mae'n unrhyw oil o'n i'n trefnu. Fi'n mynd i gorau dechrau talu ar hwn. Mae End of Emlyn yn cael ei mensio yn pob un Yeah, penod, nes i- a fi'n lyfo am fe. reswm, am reswm. Ond nes i ddim rhoi e ar just am hwnna. Do fe? Yeah. Ond o'n i hefyd yn meddwl am ffordd rownd e, bys ni'n cael Inja Rock. Yeah. So bys End of Emlyn yn involved, a bys pawb hefyd yn cael, you get the best of both worlds, Yeah. fatha fel Inja Rock, a Yeah. fel solo projects, a projects arall pawb oedd yn y band. Nice. A bys pawb basically yn backing band i End of Emlyn ar diwedd y noson, pryd mae fe jyst yn neud like, y 4 album yna, start to finish, i gorffen popeth off. Fi'n mynd yn excited, cos fi'n convinced bod hwn yn actually ddigwydd. Calm down, Elan.
peth yw, fi'n lyfo bod pobl yn mensio fe yn pob un penod, achos mae'n y reswm, as in, don't apologise, achos fi'n meddwl bod e'n gred. Ie, fi jyst yn meddwl, like, o ran just cerddoriaeth iaith Gymraeg, sa'n siŵr os mae neb wedi bwrw fi fel gwrando i stwff fe am y tro cynta a bod fel, waw, fi methu credu bod fi heb gwrando i hwn cyn hwn. Heb clywed. Ie, just heb... Yn gwedwch y stori sy'n nathoch chi actually darganfod yn dyfamig, so mae stori eitha neis. Wel, Ianto nath fi'n meddwl dangos i fi... Laura, probably oedd y gan, fi'n meddwl. Can gynta. Yn lockdown. Yn lockdown, ie. So, ie, fi cofio jyst bod fel, waw, mae hwn yn mental. A fel, a wedyn, o'n i'n really mewn i fel recordio adre ar y pryd hefyd. O'n i'n gweithio ar ail album Mellt. So, oedd e'n fel, o'n i'n really inspired kind of, i ddarllen amdano fe'n recordio popeth adre mewn cegin a beth fel hyn. A just neud ar ben ei hun, basically. O'n i fel, waw, allan ni neud, trio neud rhywbeth fel hwnna. Ie, just dylanwad massive. A nathon ni cwrdd fe, blwyddyn diwetha. Nes i ofyn y fe sydd y moyn dod i sgwennu album yn gegin fi. Ie, do, nes di. Gwych, cool. I mean, o'n i hefyd wedi sgwennu lawr pretty much pob band nes ti listo off. Oh, no way. Pretty much, yeah, pretty much. I think nes i colli Captain Smith falle. Ond nes i hefyd ychwanegu Sensegur. A un o hoff atgofion fi o bod mewn wyl gyda ti yw bod yn hanner cant. Ie. Pryd o'n i'n, fel, dal yn really ifanc. A gwrando i'r niwl. A o'n i'n, ti'n cofio, o'n i'n taflu potel o Strongbow at i'n gilydd lan yn yr awyr. Yeah, just... 2012, falle oedd hwnna, fi'n meddwl, hanner cant. 13, 14. Yeah. Chuck a cider, gofis. Oedd hwnna just yn crazy, yn hyn stressful. Oedd y gŵyl yna yn... Pontri Fendigaid, hwnna, yn y big pavilion fyna. Ydych chi chwarae fe fyd? Ie, hwnna gig cynta Mellt. Ie, ni nath agor yr oil yna fe. O'n i wedi colli'r, like, oedd yna rhyw voting system thing. O'n i wedi dod yn ail yn hwnna, a wedyn oedd fel sgidiau glas di tynnu mas? Fi'n credu hwnna oedd y band, na fe? Ond na fel vote i rhywun i agor yr oil, ie. A, like, all online, fel, ti'n gofio, o'n i'n danfon messages i ffrindiau ni a stuff. Yeah, please vote for us, a pethau fel un, Ond dathon ni'n ail, ond wedyn fi'n cofio fel y diwrnod cyn yr oil, nath Geraint dod lan i fi yn ysgol. Oedd e fel, Glyn, fi newydd cael phone call o, like, Owen Sgafoni yn fath o hyn. Maen nhw moyn i wared, mae rhywun di tynnu mas. A fi cofio nes i dal Geraint, o'n i fel, if you're lying to me now, os ti'n dweud celwydd i fi. Cos o'n i mor obsessed gyda bod ni angen wared oil ma. Why is he calling you? Yeah. Yeah, be you, boss. Yeah, lan fo hyn o'n i, really, yeah. It's not punk. Yes. Funny. I needed to get one of those. Oh my god, class. Mae'n really cute and very wholesome. Yeah. Well, yeah, bys ni definitely moyn y niwl i wared. Oh, yeah, y niwl. Class. Oh, man, what a band. Ti'n mynd i gael legend slot? I mean, yeah. Na i neud un lan off top pen fi meddwl yn gyflym. Gwirfoddolwyr. I mean, am Cat Stevens, achos fi'n cofio a few years yn ôl nes i wylio y legend slot yn Glastonbury, a nes i really joio legend slot fe yn Glastonbury. A fi'n cofio fi a cariad fi'n gwylio, a ni fel, pam ni ddim yna, bys fe'n amazing bod yna, kind of thing. So, off top pen fi. Lovely. Great choice. A fi moyn dad fi bod yna, pryd mae fe'n ware father-son song, cos dad fi'n dangos fi'r gan yna, a mae fe'n tune. Lovely. Beth yw'r pethau extras yn eich gwyl chi, pethau unigryw? Efo stages, mae da fi fel, like, headlines ar ffôn fi, like, drink, food, stages. Stages yw'r unig beth efo dim byd o dan. Cos ni fel, like, just llwyth o stages. Llwyth o fel small stages, a few big ones. Just stuff i fel pobl dy gadfod pan ni'n mynd o gwmpas. O'n i'n licio hwnna amdano End of the Road, cos oedd da fe hwnna bach mwy. Mae bach o hwnna yn Green Man fyd. Nes i really joio, like, un o highlights fi, o'n i'n teimlo mor wael ar di Seal. Like, actually consider mynd gatre, fi byth yn neud hwnna. A wedyn nes i weld Get Down Services, o'n i'n methu mynd mewn i'r tent, o'n i fel, like, literally the tent yn gorffen, just fyna. A mae fe just, oedd e mor hwyl, ti'n modd, a mae Spirits fi, possibly best band ever. Fi'n caru Get Down Services.
it's just what we want, what you need. Nes i ddeffro'n Green Man blwyddyn yma. Nes i mas tent fi, a oedd un o'n nhw yn istedd tu fas y tent, a o'n i'n afal, oh my god, o rai fi fynd nôl mewn y tent jyst i cael nhw lawr. Cos maen nhw'n, like, in my eyes, maen nhw'n superstars. Like, Yeah. fi'n lyfo Maen nhw ar y ffordd. Maen nhw'n neud Mae mor music nhw yn So amazing. good, yeah. Maen nhw'n neud yn class, obviously. Oh, mae'n mor funny. Yeah, mae Yeah. mor... Mor Mae just funny. llwyth o hwyl. A mae'n lovely boys fyd. Yeah. Mae da fi other things headlines. So, I got dim ffôn y symudol. Ooh. Dim ffôn y symudol. Beth am cameras, fel old school cameras? Yeah. Ond ma' hwnna'n fine. Cameras and stuff yn fine. Just dim phones. Ond dim... Yeah, just a whole thing o pobl... A fi'n guilty o fe fyd, ond os... Ydw fel, bys ni'n love am yn i festival lle it's just the rule. A wedyn, ces i idea ma neithwr, I think it's a great idea, a fi byth di weld e, football matches at a festival. Oh, yeah. Bod na actual pitch. Yeah. Mae fel, like, elle bod pawb jyst yn gallu boco mewn i chwarae pryd maen nhw moyn, ti with randoms or whatever, neu ti gallu gwylio y band sy'n moyn neud e yn chwarae. Neu, hyd yn oed, you could just get, like, a local two teams i dod i chwarae game Yeah, i class. wylio. Just rhywbeth fel na, yn meddwl bys yn great kind of pastime. Beth am extras yn gwyl ti? Gobeithio bysau'r ogof, so bysau ti dal yn cael that exploration fath o trwy'r ogof, bys na digon i kind of ffeindio. So bys na lot o fel, little llefydd neis i eistedd falle fel like beanbags and all that kind of stuff. Little secret stages falle hefyd. So ti'n mynd yn wild gyda secret stages mewn ogof? So, falle hyd yn oed bod na, dredda bod na little fel twll neu beth i kind of mynd trwyddo yn dredda, a bod e'n dod mewn i fel ardal masif neu beth. Bys na'n clas. So much fun, yeah, so I much think- potential. Yeah, just really mynd mewn into the ogof thing, really. Kind of yn teimlo bys y fel laser show yn gweithio'n really Yeah, dda. falle lighting yn good shout, actually. Goliadau, neu bod ti'n neud, i byna un llwyfan yn fel just candlelight. Ti'n gwybod beth nathon nhw'n neud yn Steddfod eleni, fel y circus thing ar y diwedd, gyda HMS Morris. Yeah. Falle cael nhw mewn a neud rhywbeth o fel... Sam ar piano eto. Falle. Okay, mae HMS Morris nawr yn wario yn oil fi. Na A ni, mae Sam yn piano. Yeah, nice. Bys fi ddim mor strict a Ellis ar y thing ffôn y symudol, Yeah. ond bys y ffôns probably ddim yn gweithio yn yr ogof anyway. So, Gwir. I kind of got that covered, fi'n teimlo. Yeah. So, mae ffôns ddim yn banned, ond ti'n lwcus iawn os mae ffôn ti'n digwydd gweithio yn yr ogof. Yeah. Walkie-talkies only. No walkie-talkies, na. Oh, dim walkie-talkies. Na, mae hwnna'n annoying. Sa'n ma'n bod yn gwrando i Cerdd Safana, mae fel... caru'r camera, really cool, over. Yeah, fair enough. Okay, dim walkie-talkies. Ti'n crio? Ti'n dweud, over. Ellis, leave me alone. Ti'n spoilo fe. Ti'n spoilo gŵyl fi. Roger, over. Security, get rid of this guy. Okay, dim walkie-talkies. Yeah. So beth ti'n bano yw... Walkie-talkies, falle, yeah. Strange thing to ban. Sorry, fi oedd hwnna. Like, This is your festival. Mae'n great security suggestion. are absolutely, like, fucked. They're like, I need backup. Shut up. Sorry, Glyn said no walkie-talkies. They're like, Yeah. over. Help. It's going to be great. Be bys y ti'n bano, ond i gwewn ffôns yn gwyl ti? Definitely, like, influencers and stuff. Yeah. Cybod dim phones, so maen nhw gallu dod. Yeah. Like, Wel, maen nhw methu achos they can't function heb ffôns nhw. yeah, maybe. Falle, yeah. Maybe. Mae yn annoying though, yn dweud. Maen nhw stick o mas, ti'n lli spot o nhw. Yeah. What? No, just like, I don't know. Yeah, they keep smelling from a mile off. Yeah. I can smell one. Ys na ti enw i festival ti? Oh, yeah. Ellis Fest. Ellis Fest. Ellis Fest. Come on. Like, even the influencers. Be ti enw un ti? I'll go with Dydd Gwyl Glyn. Oh, lovely. Gwneud y pethau. A nes i hefyd toio gyda'r syniad bod hwn yn only one day festival. Oh. Fel bod na
dim excuses o fel, fi di blino, fi moyn mynd i gwely, neu fi'n mynd i mynd adre heddi, chos mae'n really wind o fi lan yn festivals pan mae pobl yn mynd adre. Sorry. Ar nos Sul. Oh, Guilty! yeah, my God. Ond hefyd, fi yn caru mynd i wyliau am lot hirach, so falle mynd e fel optional. Na, mae'n nice for pawb yn gadael. Na. I'm getting tired. It's the law. Once you're in, you're in. You're in, ti'n methu gadael. Yeah. Maybe that's rhywbeth sy'n band yn oil fi, yw adael yr oil, cyn i'r oil orffen. Hostage fest. Hostage? Oh, amazing. Oh, God. In a cave as well. Yeah. No security walkie-talkie. No contact with the outside world. Oh, God. Okay. Oh, mae'n genius. Bwyd a diod mae'n gŵyl, mae'n bwysig. Ellis, ti actually'n chef. So fi'n... Ellis y cogydd. Cogydd, ie. Cogydd. Fi'n disgwyl pethau mawr gen ti. Well, buckle up. So, the hero of mine, DJ Dewis, ydi dod lan o fy syniad o cawl. Mali haf di rhywun heito cawl. Cawl, mae such a good shout at a festival. A hefyd mae da fi, like, chicken noodle soup, or just noodle soup. Cos fi'n cofio yn Green Man, blwyddyn cynta es i, ar y D-Seal. Yn credu yn cerdded o gwmpas o ben fy hun, like, feeling awful, proper, just like, hate o bywyd kind of thing, edrych am bwyd. A wedyn nes i ffind o, like, this broth soup place. Ti heb bod na ers ni. Ie, o'n i'n mynd i weid, fi'n mynd cofio broth yn Green Man. Maybe I was going a bit crazy. Falle fe ti'n dychmygu fe. Maybe. Na, yn y ces i, definitely, cos fi'n cofio cael e, I just put, like, the ginger mewn fyna, spring onions, that kind of broth and stuff, the garlic. A ni fel, like, revitalised, you know. It was so good. Stim fe'n fel, like, Green Man, a ti ddim yn weld llwyth o fel, like, even just like a ramen kind of thing. Yeah. A mae hwnna, like, efo cael fyd, like, such a nourishing... Ydy. Sgwad, maybe you don't want a burger or a third doser of the festival. Yeah, digon teg. Because we love it, no shade or anything, we love a gyd o bwyd na, ond mae fel, like, ti angen rhywbeth. Yeah. Like, to save you, yeah. You know, no one else is going to save you. Pa ddathon ni nôl o South By, o dy fi, fel, fi ddim yn gwybod be oedd ar fath o plague. O bola fi'n... Oedd bola ti'n... Bola fi'n fucked up. Oedd awful. Sorry. O dy fi'r Ti chest... door. O chest fi, mae dal yn Texas. Cos o'n i'n actually... A nath dad fi neud cawl i fi, this is my point. Nath dad neud cawl i fi, cured me. If you want full breakfast, I'm like un neu dair bore, whatever, because... Oh, yn y bore? Yn y bore? As in 1 a.m? No, yn y bore pan ti'n codi. Yn y prynawn. Ond, like, fi ddim moyn full breakfast ar, like, really horrible, like, carbo plates. Yeah. Fel eistedd ar y gwair. So, full breakfast section. Efo llwyth o byrthau. Fel, like, yn Steddfod, mae da ti'r maes Bwyd, whatever. Mae da ti'r... A bit posh. You got the... na posh, ond just fel seddi. Yeah. T'wod, efo bwrdd. Mae fe massive, so mae pawb gallu dod i cael bwyd. A wedyn mae da ti, like, the full Welsh breakfast. You can have a full Scottish, full English breakfast. Alright. And yeah, it's kind of like a full kind of fry-up or whatever, nice. You know. Gyda cyll y ffordd call. Yeah, exactly, cyll y ffordd call. Pa condiment ti'n cael gyda ffwrdd? So, o'n i wastad i bod ketchup, ond fi wedi bod massive, like HB sauce, brown sauce hype, nice. and Cool. bacon sandwiches. No, it's nothing better. Diod? So mae dati 2 wahanol bars i lleihau'r queues. Mae dati'r card bar and the cash bar. Drinks are extortionate. So fi'n rhoi cap a drinks. Nice. Ti methu charger mwy na whatever. Ond hefyd, ti gallu prynu fel like little kegs. Efo like the kind of party pump stuff. So mae modd prynu keg a just mini eistedd well band and then you just like, sim rhaid mynd nôl am ages. Cos mae fel like, ti'n queue whatever, a wedyn... Ebyn ti ddyn nhw, mae paint ti'n flat. Yeah, pint ti'n flat, a when ti'n neck of it, because you're like, oh, it's disgusting. Yeah. Go get another disgusting pint. Yeah. Very Good good. choices. Glyn? Bwyd. I mean, fi jyst i'n meddwl basically am be fi'n really licio pryd fi'n mynd i oil. Fair. Fi'n eitha surprised mae Ellis heb actually dweud hwn, y rotisserie chicken. Yeah, rotisserie chicken.
Pob blwyddyn mae fi a Ellis yn mynd i ôl rotisserie chicken, a ni'n mynd i chwilio rhywle bach tawel ar ben ein hunan. Cuddio pawb. A cuddio pawb, a ni'n... Fel yr anifeiliad. Fel anifeiliad, ie. Siompol, basically. Hwna, fi hefyd yn big fan o Happy Mackie. Un o'r sushi. It's like the Yeah. sushi Wrap. roll Yeah. wrap thing. Mae hwnna'n amazing. Fi'n cael o leia fel 3 neu 4 o'r un pob blwyddyn. Ond just in general, pethau mewn wraps yn good in festivals. Yeah. Breakfast wrap. Tactless. I love a breakfast wrap. Fi'n lyfo breakfast Efo wrap. Happy Mackies, fi'n teimlo erbyn y diwedd, mae popeth yn cwmpo. Mae fel... Wel, falle bach. Ond wedyn mae'n a little fel snack neutral ar am y Ellis. gwaelod wedyn Bwyta hefyd. t'mod. fel yn o'r... Mae'n a little snack ar ôl i ti Ond ti'n wedyn. fod yn bita full rotisserie chicken, ond ti'n poeni am wrap Yeah, yn rhy my thing is, pan ti'n bwyta wrap, it's for the convenience kind of thing. Yeah. Ond ti'n mynd mewn i'r full rotisserie chicken, gwybod exactly beth sy'n mynd i digwydd. A beth Chaos. sy'n... Mae rhaid cael like wet wipes i fel like... Wash it down after. Yeah, basically. Fair. Cos sa'n leco bwyta'r rotisserie chicken in front of people. 2 blwyddyn nhw, ni di cael e, llwythyn ni di cael e. A ni di weld ffrind ni sy'n fel like militant vegan. Oh yeah, god. A nes i weld e, wedyn nes i troi o gwmpas, a nes i clywed yn regu. Ni gyd yn ffrindiau rili dda efo fe fyd, a dweud regu arno fe, like, you murderous prick and stuff on, you know, like, I know prick isn't even, but I wanted to say the C word, but I thought maybe that's still a little bit... Murderous prick. Class. I know, fi'n cofio hwnna. Like abusing Yeah. our friend ni. And was it's just nasty, like, God. you already feel guilty, and you don't want anyone to see you. Someone calling you a murderous C word. Beth am drinks ti? Y drinks bys fi moyn yna yw White Claw, Guinness a gin. Hwna yw'r unig 3 peth fi really yn yfed. Weithiau gwyn coch. Ond mainly am hwn y 3 yna. Ond, yn yr wyl yma, os ti'n mynd i bari o peint, os ti'n allu profi bod ti'n synhwyrol, ti'n cael gwydyr. Sut wyt ti'n profi bod ti'n synhwyrol? I don't know, ti'n bod yn synhwyrol at y bar. Falle mae'n rhyw, I don't know, ni'n fet o pobl rhyw ffordd cyn, you got like a little wristband sy'n dweud fi'n synhwyrol. Yeah, Fi'n cael gwydyr. Wristband just gweud synhwyrol. Ella na just roed, na neud un o'r ein na festival anyway. Just Yeah. like, hey, boi fi'n synhwyrol, roed y gwydyr. Fe falle mae'n rhyw kind of, you know, like strike policy fatha fel, os ti'n torri un gwydyr, you're done, mate. Yeah. Allan e fod activities fel yna hefyd, falle. Rhyw Caving kind of, activities. yeah, extreme spelunking, caving, whatever you want to call it. Yeah, falle mae'n rhyw... Mae'n activities fel yna hefyd. Yeah. Mae'n dechrau swnio fel Red Bull Festival neu beth yna. Like, In a cave in Switzerland. Yeah. So let's recapio eich gwyliau chi. Yeah. A ble ma fe a pwy sy'n chwarae. Ellis? So mae un fi yn Cracawl, mae'n Green Man on efo End of the Road yn attached. Mae bwyd, cawl, noodle soups, nice and nourishing. A full breakfast section efo byrddau. Yeah. Cyll ffordd call, a plat call. Oh, nice. Non-expensive drinks. A ti'n gallu prynu fel small kegs i mynd off a wedyn drink with your pals. Oh, lovely. Music? Talking heads and they'd stop making sense. Yeah. Yr un oedran o'n nhw pan maen nhw'n neud e, dim bod nhw'n hyn nawr, dim bod unrhyw beth yn bod efo hwnna. I want to see when they're prime. Digon teg. Hogiau'r Wyddfa. Safon yn y bwlch. Pop off. I mean, sy'n ni'n crio ar hwnna. Yeah. That was epic. Ddim yn cymryd lot. Gwydd. Wedyn, taking it in turns, Ysgol Steel, Timber, Castro, Feig, Captain Smith, Racehorses headline, possibly get together i wneud cysgo cyfarwydd ar y diwedd. Up to them. Ond sa'n ffysi. Sa'n fussy. Secret Set Agent Lenka. Eden. No dance music, heblaw fel like funk, samba, all the kind of international stuff. Football matches. Da iawn, Ellis. Os fi'n ennill, that's what'll win me that, I reckon. Appeal George. Football matches. Appeal George, yeah. Great idea. So proud of myself. Humble man. Yeah, so mae go fi mewn ogof, sy'n pretty cool, right? Mae'n pretty wahanol. Mae yna loads o llwybannau cudd hefyd o gwmpas yr ogof ma, lot o exploration a pethau newydd i ffindio mewn na.
music, mae da ni indie rock, ond big focus ar End of Emlyn. Yeah. Bydd Cer Savannah hefyd yn war y set. Nes i hefyd ddweud Cat Stevens fel legend slot. Yeah. Nes i hefyd dweud y niwl a Sen Segur hefyd yn war yn oil fi. Dydd Glyn oedd enw'r oil hefyd. Pwysig cofio hwnna. Oedd y bwyd mynd i fod a normal spread festival, ond mainly chicken a Happy Mackie. A wedyn oedd y diodydd White Claw, Guinness a gin, ond os ti'n sensible, ti'n cael gwydyr. Oh, yeah. Ond ti'n gofod profi hwnna, gyda wristband special. A hefyd, o'n i yn licio, ti ddim yn talu dod i'r oil, ond ti'n gofod talu adael yr oil yn gynnar. Os ti'n adael yn gynnar, wedyn ti'n gofod talu. Yeah. That's when you got to pay. Yeah, good. Yeah, mae'n sensible. Dim walkie-talkie. Walkie-talkies. Chwarae teg, boys, dau gŵyl really da, a mae lot o feddwl wedi mynd mewn y ddau ohonyn nhw. Diolch. Bys ni llawer yng Nghalon yn hoffi dod i'r ddau os gwelwch yna, so Yeah, check me on but you guest can't. list. Ellis, rude. Ond fi'n meddwl by a smidge, falle mae Ellis sy'n mynd o fe tro For yma. football matches, isn't it? Yeah, wel, yeah, hwnna, ond fi'n meddwl fi yn caru coedwig mewn festival. Yeah. A Oh, bys nes i fe'n ddim- neis. Oedd fi'n mynd i fod ar ochr coedwig hefyd, cofio, ie. gwir. Oedd y campio mynd i fod yn y goed. She already made her choice, bro. Mae'n iawn, mae'n Yeah, iawn. I'm over it already, I'm over it. Mae'n already banned. Ond ie, da iawn, boys. Diolch yn fawr, diolch yn cael ni. Yeah, diolch am gael ni. A lot o Yeah. hwyl. Yeah. Dogeglo. A Silly Billies. A diolch chi fawr iawn i chi am rando adra. Cofiwch chi dan ysgrifio i'r fodlediad yma. Ble bynnag chi'n rando ar y fodlediad. A na mel chi'n fian. Pa festival bys chi'n choose? Halwch e-bost ato ni at